Gatagati ka mutito wa Kirita uria ukoragwo gicigo-ini kia ubunge kia Rari kaunti-ini ya Kiambu, mihang'o ya urimi ironekana gukorwo inyitite thinga miaka iri thutha wa miti gutemwo gicigo-ini giki rungu rwa mubango wa shamba system. Thutha wa gukinya guku tugakorana na amemba gikundi gia Kenvo aria makoretwo makihanda miti mutito-ini uyu wa Kirita, makiria muno miti ya unduire iria irerikana yerekeire kuhuka. Lea Mwangi ni umwe wa amemba gikundi giki na haha gatutariria gitumi kinene gia kwambiriria gikundi giki. Hindira macokire guku icagi-ini magakwandikwo wira ni thirikari na ugi uria mari naguo na korora makiona ati mutito wa Kirita tondu makureire guku ni monire hindi yo miaka ya 1990s kana miaka-ini yo ya 90 uria mitito yathukitio makiyuria twaga gwika kaundu ciana citu tugacira mitito yathire ku. Lea agacakaya kumana na uria uhandi wa miti ukoretwo gitiganirio guku agitariria njira iria mahuthagira marita gikundi kuhinyiriria muingi kuhanda miti na njira iria yagiriire. Hindi ria tari mukwiriirwo ni mundu ucio hindi ria muramuthika handu hande mahua macoke mome ni kaba uhande miti oko ni miti 5 tondu miti yo miaka yaguka ni mukaririkana ati miti ria twamihandire hihi riria twahurukirie baba witu kana birthday yaku okora celebrate birthday yaku no ukena arataku handu ha kuhoria tuge ra celebrate birthday yaku ya miaka 20 handu ha kuhuha skado 20 no ukihande miti 20 thiini wa mutito witu. Benson Manyara uria ni mumemba wa gikundi giki agatutariria uria miti ya kimerera iri ugwati-ini wa kuhuka angikorwo ndiguthaitирwo uria kwagiriire. Mutarakwa no ikare kuma 80 to 90 years ungiatuika muti ucio ni urahota ugatura itingi na urakiona riu nugu raikara muno 90 years 80 to 90 yo ni miaka mingi muno ko ni kuga yo ni ta hakuhi ni generation kadha. Unaona miti yo ya indigenous ni need kurorwo muno tondu agikorera tick span ya 60 that mean tungihanda jiaro citu ta ithatu gwiti ko ikiona miti teyo wana ko sigwa ni kwale miri kana cigathi gakiona kama. Na haha gikundi giki gigaikia ihoya kuri thirikari cia kaunti undu umwe na thirikari nene. Taru oko ne thirikari cia matura nicio ciotega cia kaunti ona cie cigie na mubango ucio reke thiini wa budget yao magie na mubango ati o thiini wa mwaka ni turiheaga arimi miti. Riri ni ihinda riria magiria kwambiriria na matikambiririe na miti mingi mambiririe na muto wa mbere wengi ni gucoka yuke na governor wetu. Maya mahanikite oriri minister wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko eranirie ati thirikari ni kuheana murugamo wa kana Kenya ni kinyaniire gikiro gia 10% kia mutito ta uria kwendekanaga. We now are conducting the latest and we believe or we hope that by the end of this year we will have the latest statistics. Tobiko ekwaragia kaunti-ini ya Siaya hindi ya mabura ma gukungwira muthi uyu. Umuthi ari muthi wa gukungwira muthenya wa mutito thi yothe ni ritana ria kunyinawe hari kuhanda miti o kuria tuikaraga niguo gutigirira ni twarumbuya maria maturigiceirie. Handu-ini ha Kameme TV ndi mutito wa Kirita kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Wanjiru wa Foro.